ngithola umntwana ke sengino 23 kanje kodwa kuyahlaleka intombini abazali futhi bayakuthemba bayakuthanda ngisho noma ngabe uthi ucelana uba naleyo into nje uyathandeka hayi mase kuthiwa usunomntwana usukhulele ubaba-ke nje acasuke nje uphinde kuzobe isemshadweni umyeni wakho mangabe ekuthathe uyintombi nto akakhohlwa uwena uba yigugu forever njalo mangabe ekhuluma nawe unaleya into le ayifika yebo into yakho nje lento nje uNkulunkulu ubuntombi nje buyisipho uNkulunkulu nje esikhethekile sobuntombi ngisho emshadweni wakho uqobo ubuntombi bukuhlalisa kahle kumyeni wakho ngisho noma ngabe sisethiwa basemzini bayakuvukela kangakanani kodwa umyeni wakho yena okwazi ngaphezulu kwawo wonke umuntu lo ola emndenini nami ngikhuluma ngomntombi mina eyakithi inkomo yaphuma yayikhephuzela mina ezayilobola mina kuthiwa ngiyahlawula zazimbili kwafike kwakhishwa inkomo yekhaya inkomo kababa kwase kuzobe inkomo yomqhoyisi le nkomo le ekababa yayizala le yomqhoyisi kuyithole zombili zaphuma kuboya hayi indaba yemali kwaphuma nje edlozini lakithi nje lagezeka zagezwa intombi zakithi engangihamba nazo sasingahlolwa ke thina wawuyiphatha nje sasingahlolwa kwagezwa kwakhishwa imali yayi 1000 rand ogezi intombi yahlukaniswa lo mali angeze yashona kubazali kwazokhishwa imbuzi yokuthi kuzogezwa ini igceke lakithi ukuthi sengonile zalukwazini zakithi ukuthi sengizele angiseyona intombi mina ngiseyona lento enjani abangazi ngiyona kwagezwa igceke lakithi kwakhishwa ezimbili ezayihamba ngeenyawo ngaba yithi ngiyacela ke nani ingane zami abaningi nguthisha ngiyafundisa bayangihleka abaningi ngiyacela ke ingane zami ukuthi ningasiphoqi ngabaphoqa abazali benu njengoba namatshitshi nihambe emphakathini siyanibuka nibukwa obani abantu abangenazi ingane ezihlolwayo niphinde nizobuka abantu abanganithandi abangayithandi lento enyenzayo so lokuhamba kwenu nihamba nabafana ninezindaba ezingezihle ekhulunywa ngazo zingcolisa ini ubuntombi benu intombi ihamba ngani ngentombi sezwana yini intombi mayihlala yenze njani iqoqinleze sezwana ungahamba ushaya usheqe wakho ngoba intombi yakwenu kodwa musu ukwenze njani emphakathini uhamba upenda ngo-black paint igama lani la uthola ukuthi usayintombi kodwa ngezenzo zenzayo nezinto emphakathi oyibona uzenza usuwenze njani usungcolise igama lobuntombi wazongcolisa intombi ke qobo ohlolwa nazo njengoba uyintombi nje hamba ngani ngentombi ngiyabonga machichi